dudon mi nulepa ulenaw pol himle damin kanak khom cheumo chinin fuin nan kut kan lokai tuini thongni kulhluan li December ni sari zarteni simlama chun Hmawbi Vanzam Hmun to chop Pukpin an kapi Ralbawi le Ralkap an hnuaihni Vanzam pahnih a Siat an le Guah Ralthuam An Ngahmi AA in an phosuak SAC Ralkap Ruak zahni le kul an sar ralkaih mi an hnuaihni Hmawbi Vanzam Hmun an vaka hnu SAC in Mipi Veivak an kai Naṭhugyi Vanzamin bom an thlak Nauhak pakhat telin mi pahnih an thiih in tampi an Siat Bamaw le Simani nilisung an Kahawknak KIA le an tampi polin ralkap kem ladingin nasaten an nor chupin kawi SAC Thlingthlatu Mipi ralkapin an kap that Paunte Ralkap Bawmtu Ra an rakapi SAC lam an hnuaihni Mipi pakhatin hriam Mizoram Myanmar mi kutin rupees chiat tingza le kulluan an kai SAC kai mi thai nga kai tu mi pali an thla zau Zokhawthar-Aizawl lami fe mi pali kuti sin CPA tam thamzet an kai ti thuthang pol kanun thanding kan thuthang achem tiang in ngai sak dinga kalau som Hmawbi Vanzam tum Hmun to chop Pukpin an kapi Ralbawi le Ralkap an hnuaihni Vanzam pahnih an Siat Yangung kholipi Hmawbi pengsungi Hmawbi Ralkap Vanzam tum Hmun chu 107 mm Pukpi muin an vakapi SAC Ralkap officer rank mi pathum telin Ralkap hlenga an thiih Vanzam pahnih an Siat thu Brave Warriors for Myanmar BWME tonvau nei tu pakhatin arel mizan December niruk zan nazi pakwale minute somli pathuma khan rengun kholipi sungi Hmawbi Ralkap Vanzam tum Hmuni hunger ti ko mi Y12 raldaw Vanzam pol anre nak Hmun chu 107 mm Pukpi mu panga in lotling zetin anvaka thu thiih hi anvaka naka Y8 Vanzam pakhat Y12 Vanzam pakhat le an kudong Vanzam tlanzin le an ukhroi-nak zung pol mai sain an kang hleya Air Force officer pathum le Ralkap dang hleihni an zaten Ralkap hlenga an thiih chuitluna Commander in Chief Air le officer dang pahnih chun Ralkap dang panga hriam na zetin an ngah tia thiih tui an than mi zat hi apek pei an thei mi long selai thiih le siat so mi dang khal an jingzoi re rau lai tia Brave Warriors for Myanmar BWM chun an rel tuitum kan vaka na ki in Bawmtu Alliance pol za de para lung oi thu kan simdu chun SAC lam hin tu veki thiih le zatlak an tona si le kiangkap hwa an vai mat du ruanga akiang kapi Mipi pol ralring tei dinga kan lau thandu tia an simbet tuitum malak nak hi Brave Warriors for Myanmar Mission 25 le an Alliance Sasimi Shadow SAFE Urban Special Operation USO Komi Operation an to tlang mi si Hmawbi Ralkap Vanzam tum Hmun hi karen mun le taning tari tipikap tuani dawthleng tu pol le Mipi swalmo nei lo pol kap dingi an phosuak Hmun pi asi leitlun ram dang sin Ralthuam le raldawnak thil poimo pol laluti anzem suana SAC Ralkap Vanzam Hmun poimo zet asi alhei chen chainarami si an laklu mi thilri thar pol an red khomnak Hmun pi asi churonga BWM le an Alliance pol hin hi Hmun bati operation an vatuak ngel chelnak si tia an rel Myanmaram Hmun kipi Mipi polinun nak le in lo le nei sia pol siat so ai hring khau ring tu SAC Air Force athazang ador deuh thainak dinga tlun van Ralkap thiat balnak mission pol khal BWM le an Alliance pol hin an to pe vivo ding thu an rel telephone an copy le Guah Ralthuam An Ngahmi AA in an phosuak SAC Ralkap Ruak zahni le kul an sar ralkaih an hnuaihni rakhain ram an le Guah copy Ralkap thazang sil khat dingi an run thla mi SAC operation anak dawnaka
SAC Ralkap Ruak zani le kultlun an sari anungi ralkaih mi an nei hnuaihni tluna Ralthuam tamzet an longa asitia AA chun official in thusuak an tua November ni kulluan riat jinglam nazi pariat de minute somthum panga khan an copy SAC Ralkap Bawmtu dinga anrak thla mi tatma sijat siti kut hnuai ni biuha operation kolam chu an copy saklam yu tong jin pia AA in anrak nami chui operation itel tu khamaya tongtit khun khamaya litit nga khamaya litit chau battalion pathum komi Ralkap THUTHANG za somthum hrong chu ni thum sung anrak ka na ka November ni somthum ni sun na ji pani le minute somthum hronga chun SAC Ralkap Ruak za hrong le Ralthuam jiang mozat an langa thiih nung dami kai mi an nei hnuaihni tluna atlan suak mi SAC Ralkap pol khal doi thunin an thian fire ro lai sitia an rel chuwek thawin November ni kulluan li ni Guah copy achal chawzet mi SAC Ralkap pol Bawmtu dingi anrun thla mi pol chu lamlaka anrak nam Guah pengsungi tan khe chain kho sunga hmun khat tan khe chain kho kiangi tipikapa hmun khat tan khe chain si kinpung fe nak zina hmun khat chutin hmun thum rau ria ni thum sung an dawoi SAC Ralkap pol anrak nuai ral thu thei thu an than hi dawok na ka hin Ralkap Ruak zalekul an sari nungi kai mi an nei tluna Ralthuam pol le ral daunak thoi ape parmi thilri pol tam thamzet an kai nga thu an rel tel hi tum Guah copy Bawmtu dingi anrun thami SAC Ralkap hi mi za somriat le pali an si hintara copy Hmun khalaya sashit battalion Mipi ni Hmun khalaya ngazatit battalion engme copy Hmun khalaya chawzetong battalion le yangong hlaintayai Hmun khamaya ngatongnit battalion pol an si an battalion panga komin operation run to tlang mian si hi battalion pangai si nungdam suni tlan suak pol khal an doin an thian fire rau pha chingin Guah copy khal nasaten an hupre rau si tia an rel chutin Bawmtu dingi hmun kip ram kipi si anrun thla mi Ralkap tampi chu ni thum kartea anrak nuai ral thui December niruk nia chun an chongko Guah le mongtoi SAC battalion le kem tanglai pol chu an lape Veivak tia thesi AA lami operation anrun normi chu SAC lamin Vanzam le long Ralkap pol thon nasajetin Pukpi le bomthon athak re ro vekin AA lam khalin nasasin sinin an norbet Veivawi atang sun semi mongto na kha nga chu SAC lamin tlun wani sin Ralthuam le A in pol anrun thak ti bak lo chu leipar le tidai si chun jiang ti mani rabom le rathak thailo dinga AA in an char thu zawi atang sun mi na kha nga khal zamrang te la thei dinga nasaten an nore rau thu theiasi Hmawbi SAC Vanzam Hmun pi anwaka hnu SAC Ralkapin Mipi Veivak an kai Yangung ramchen Hmawbi pengsungi Hmawbi SAC Ralkap Hmun pi chu Mipi Ralkap lamin Pukpi munga thoi anwaka hnu SAC Ralkap polin lamjin khamin Mipi Veivak zaten andap chem chautia theiasi mizan December niruk zan nazi phra hrongi Hmawbi Ralkap Vanzam Hmun pi Pukpi mu thoi anwaka hnu puak on thei re rawasi SAC Ralkap polin panta point tlang kiangi zin pol khote pol le wanet chang kho kiangi lamjin pol Hmawbi lu nak kai zin pol le get polisin Mipi Veivak zaten anak kham thui anrin hlel mi minau hrekat chu an kai tia thesi Hmawbi Vanzam Hmun pi sin puak on voinga arasuak aring ngai in pol tlan kang na sa chuisin kan khokyang kapa e sayin ana chek chi SAC Ralkap pol chu asuk sawa an tlan phar na sa panta point tlang fe jin lama checkpoint to in mi Veivak mo andap chem chau tia wanet chong khomi dap phar zuar tu pakhat chun arel yangung kholipi sungi dawthlengnak thuthang ram pakhat khalin
Hmawbi Vanzam Hmunpi Mizani Pukpi mu panga thoi anwaka thu chu kan nem nget zo Thlingthlatu lamisin official thuswa anrun tua chingding Thlingthlatu Ralkap Pawl an him the tia media poll nena arel chuwek thawin November nikwa jinglam naji pakhat ronga khan Hmawbi SAC Ralkap Vanzam Hmunpi chu Thlingthlatu Mipi Ralkap Pawlin Pukpi muin anak vakap da si Naṭhugyi penga Vanzamin boman thlaki Nauhak pakhat telin mipani an thiih in tamzet an Siat Mandali ramchen Naṭhugyi pengsunga SAC Raldaw Vanzami bom thlak ruanga solmo nei lo Mipi pani an thiih in phungkitlong le tlong in pol an Siat thu theiasi December nili sun nazi hleihni le minute hlei ngai sin minute som thum tianga Naṭhugyi peng lungto khwa le kan hnong khwa Kahawknak ziang man riai lovin SAC Ralkapin bom an wathlaki lungto khomi pakhat le kan hnong khomi pakhat an thi tluna Mipi chen nak in phungkitlong le tlong in pol an siatasi hitum Vanzami bom thlak ruanga taman to khwai si lungto khwai wa kum komi maungpi sung le kanaung khwai kum somthum paruk mi ku hengmin tei pani an thiih lungto khwai phungki pakhat telin mi parukin hriam an ngah phone chun kanaung khwai Mipi pakhat khal hriam nga tia theiasi hriam nga tu Mipi pol chu lungto khwai kum somthum pasari mi ma sanda thun kum somthum mi ku chotet kum somli pangami phungki asin asra kuyin kum komi phuke kuyin kum riat mi wira aung ti pol an si kanong khwai kum som nga pathum mi uwai u khal hriam anga tia thesi Bamaw le Simani nilisung an Kahawknaka KIA le an tampi polin Ralkap kem ladingin nasaten annor kachin ram Bamaw le Simana nilisung rauri SAC le Thlingthlatu Mipi pol karlaka Kahawknak na sajet asuaki KIA le an tampi pol chun SAC Ralkap Hmunpi le palik Camp-pawl la theidingin nasaten annore rawlai tia KIA THUTHANG ramin anrel December nili jinglam naji pangai si thokin Bamaw le Siman khopi azate luak fai thu dingin KIA le an tampi pol chun operation in annore rawi December niruk nia chun Bamaw le Siman khopi sung tiang anvun norlut thei alei chen SAC Ralkap poli an tan kho nak Camp-pawl luak fai thu dinga KIA le an tampi pol chun annore raw tia thesi mizan sunisin Bamaw khalaya lize khuna Kahawknak anasajet Bamaw khopi sungi palik kem khal kanma KIA in kanvun norre raw lai Bamaw mumau fenak zini khonhamai le chawmai lam khala Kahawknak asau sangjet min la naung khu lam khala andak ka pore raw sa ka kha na setit khala chuthau kanma KIA lamin operation ni kan normi si tia KIA THUTHANG ramchun anrel chuwek thau in Siman khopi lam khala khamaya chawya tit tongti ku battalion pol chu KIA le an tampi alliance polin an norre rawi SAC lamchun hi khopi hmunni hum theidingin tlunwanisin nasaten aka bomasi Ralkap chun bom dingin jiangti manin anralu nak kong no lo Y12 in Ralthuam le A in pol andak thlak re raw Bamaw le Siman amunni in jet Vanzam thon nasaten anrun ka bom tia anrel Bamaw le Siman khopi I Mipi pol chu long le kezinin sahim nak ding ranga asuk sawa antlani asilawbika Mipi pasari chu anthizawi hriam manga khal tamzet an tia theiasi KIA lami thuswa naka chun SAC lamhin Mipi pol raltlan loadingin an khami ralatlan mi Mipi poli motorcycle le thilri pol khal an laksak chun raltan mi pol batin Vanzam le Pukpi thon an kabre raw si tia theiasi chupin kawi SAC Thlingthlatu Mipi Ralkapin an kapthat paguram then chupin kau penga SAC Ralkap poli operation rafe nakding lamjin sialin Thlingthlatu ratuan tu in zaweng how tu su nain chu BTZM GBK PDF polin an kap that tia thesi December niruk zan nazi priyata khan chupin kau peng uyin chi opsu e yo le khwai in zaweng how tu ku su nain chu
chu pin kau pengi BTZM GBK PDF bagut lang tlon rambun dau thlengtu mi piral kap polin an kapi Hmun ria athichi tia thayasi tui athimi in zaweng how tu kusu nang hi SAC Ralkap Operation Kezini anralu nakding lamjin sialin munram arak thlingthlai PDF Ralkap poli changwai dan pol chu koin chong khwai kholal piu so thi how tu pa le SAC battaliona thuthang apering ring tia thayasi hipai changwai dan hi in zaweng how tu atwan mi suak vekin areloi arak suak ngai lo rokrol swa takin dau thlengtu mi piral kap lam akom November thlak Kahawknak isin hipai thuthup pek mi pol kan thei suak yuali khwa uin chi khwa yung chong khwan urkha amai thutang pek ruanga araksi sunang hin asung ko pol khal amai song lolam asung ko pol mo CDM antwa siko ani chu in zaweng how tu vek vekin SAC Ralkap lam thupetu arak tuan churonga si kan tha thia chu pin kau peng BTZM GBK PDF tuan vau nei tu pakhatin arel paungte Ralkap Bawmtu Ra fe anrakapi SAC lam hnuaihni Mipi pakhatin hriamanga baguram chen paungti pengi SAC Ralkap kem bom dingi rapok operation kolam pakhat chu tongchau tungya tit PPDF battalion lamlaka anrak dawi SAC Ralkap lam to mo mi an hnuaihni tia thayasi December nili simlam na ji panga le khwaya khan paungti peng tengkong osu chi phiu kwen kyanga SAC Ralkap bom ding an run tha mi operation kolam pakhat chu PD sticky tongchau tungya tit PPDF battalion 2 Ralkap polin lamlaka bomle meithal thon anrak nami kapni kanak reilo te sung aswak tia thesi hi an Kahawknaka SAC Ralkap lam mi pali chu nazetin hriaman ngai lang pali to in tengkung tower SAC kemlama anzon Mipi Ralkap lam chu thilhole to mo pakhat man loten an kil vengo thainan SAC Ralkap lami meithal tongpaka mi in Mipi pakhat anga lungphan tuklo hriam ma apu tia thesi Mizorama Myanmar mi pakhat kut sungin rupees tingzale kulluan an kai India Mizorama Myanmar mi pakhat kutisin India paisa rupees tingzale kul tlun an kai tia tual sung thuthang polin an ngan thuthang don chiami an nei ruanga Assam rifle le Mizoram palik pol tangtlangin lamjina anak chaki Champhai district ngurkhwa a kolram mi pakhat kutisin India paisa rupees tingzale kultun an kai si an kai mi pa hi Myanmar mi lalbiak sang kumkul hwan ruk mi si an kai zat sumpai chu achek chi in India rupees tingzale kul hwan li thong somriat thong kwale zakwa chek chi si hi thu thoi ape parin sanga YLA hruaitu pakhat chun kanma India ram mi man sumfai chun rupees tingatlun kol anga lo tuita chu ramdang mi asibeta akut sungi akol mi sumpai atamtuk an chekke jiang ti anga le jiang ruang kol so city chu alang mai ke chu kut thlingi dik zati a hol mi sumfai arak vasi mana kholtlon Veivak naka hizat zat sumpai kol chu an kaya chun dan veki hremnak pek thei chu sikau dan kali sum don nak rit thei si lamisi anga mi arak si pangatla chun akhes atum zat ding tia arel kai atong tu lalbiak sang le akut sungi an kai mi sumfai pol chu Mizoram police polin an koli atul dan vekin ma an lak ding thu le hi sumpai thoi ape parmi pol an hliak lai vivo ding thu thayasi SAC kai mi thai nga kai tu mi pali an thla zau Myanmar tipi Ralkap poli an kai mi Thailand ram mi nga kai tu mi pali pol chu mizan sun tlongkai ningani an so zau thu thayasi hi thu thoi pe parin Thailand ram leng tang boy chun Myanmar ram thunai tu poli an kai mi kan ram mi nga kai tu pali pol chu an run tha zawi zamrang te in an ra thlen theding kan bei sei tia arel hi mi pali pol hi Myanmar ti Ralkap polin Thailand nga kai long an rak ka tumi an kai mi polan si chuin ka tuma pakhat chu tidaya tlathatin pani chu hriam man ngai tui an tha mi pali le longpari natuan mi somthum pakhat chu Myanmar ti Ralkap polin an kai Myanmar thunai tu polin an rak kolmian si
kan ram mi pali pol wa muak dinga Thailand thunei tu pol chu ram riget an thleng zo tia Thailand ram leng tlang boy zungi spokesperson Nikon Raj Balankura chun press conference pakhata arel kum thong ni le kulhuan khati SAC Ralkapin thunei nak an lak isin SAC Ralkap dawin mipilamin hriam an kai ruanga mun kipit duty SAC Ralkap pol chu churdup na reng an khosai Thailand ram thanglam ranong ram thani Thai nga kailong lengalaki panhi chu Myanmar ti Ralkapin an rakkapi chuilong sungi na tuan Thailand ram mi an kai mi pali pol an si Zokhawthar-Aizawl fe mi pali kuta sipia tam thamjet an kai December niruk nia khan Zokhawthar-Aizawl lam pani fe kar moto pakhat chu dungtlang police check geta an rakdapi kar sangka sungi thumi methamphetamine fun kulhluan li ari lam kg kulhluan li chu Mizoram police polin an kai hi sipia nei tu ti pu mi pali pol chu ngen tiang khwa ti relo laltlan moya Aizawl zaunuam ti relo lalthom thanga Myanmar mi ti relo lalkung pui le esta lalpek moi pol an si sol mo nei tu ti pu mi hi pali pol chu police pol dil nak vekin Champhai district courtin thusu hlia dinga an kol tia thesi kan thu thang achem tiang in ngai sak ruanga kalung oi nan